malang manuia malor sopo. Ia le atua no na nofa malona le. Ia le au tato wheloai. Mga fitau soifua pero potonu mai pea. Ia le viinga fu ile atua. Talatu le nei tula fia fi. Ia mana ngā whānoa. Tato wainga. Samaku famalo kula sai sai ya sui o kwari si koina le si ya mo mai kalo sangaku le mai ku kele ka mai no ya pe mo se alo mo ne ku foi si maku kam ko ya ku se fam kalana ya yang ko mo era maku sa ali ne ya Sai ala iguana. Fonga. Kalau ni fu ta mo talani ole so fa file nei ia o tinafo ia teisi ma fa pio ma pedi ia ma franki ia ole no nei le usang ia le tua ia ta to fa sa ina le ia malo fa lo no tai ana ma ku fa ku ole e o ke nei e como foi la Misaalefua sua kama falingia mo na kayala sal kafa maor kafa ai ko ya mama se kalenga ko ya le modelena ku ya kero ai ya na mo ke ni ma ke fa ba ko mo le so mo fa mo ai ka kulawa ai sa mane sa mane lawo fiso lawo bol o kako fakas ngai ka efia se o kako kinga fakas se o kako sui ka wa le lesi le wala yo ma ko sa ba ba le efia wala ia le se nganga fa ele ko ko ma ko fa ela ma ko ka mo fa sa se me ka mo fa ngai ku ka mo fa ngai ku fakas ela maku kam Foisia mau aku foi le samala o na au fi kula no maloma koma ai le na ngare o sio kalima aku Foisia la kamaka o ia o po e foi le lo ala le o maku mai sa maku ina ava kalima ai ale ai ya mai kam fai kala kuspa io e kama faka me como uma ela kam fai aku ma ko força ale ya awaka ku fa ya sao pa la le
Foisia na ta. It's the fifth one. Nangalisa Ia. Awa mai aku pula wala la Foisia kama mai hiyo ni ka kwai. Ia. Moya na waya ni mai ile. Ai hizi mai se foi ile. Baru na ku kele ka kwai. Ia vale pa mo se ka ma. Se nengi le. Ia. Kuina. Ia ile. Ia. Ai, Awaka. ang siya ay ngay po. Ako kapria ko siya mo ba. Ako nang ifilawa. Ako malukang full pomo. Ay Leo se so soangi. Filo ina ka kuai. Ia awaka ko fa moi. E malua ve fale fo. Ya fai wa ave ale ulma ko ale le so ulma ko ki. Mamango peva me pe fekalenga ngai fa salau ia ngai kelo ka ko ainga fa family meu ko no mai yo ma ko lima wa yo le kwa le o ma ko mai ai fa to mu ka fa mo le nge fia no winga ia lo fa mai le kwa fa mo la la ko ngo lo ko ia fa pe ngano fa ka si mai la ngano fa ia ma ka fa ia fa mai se foi ki ngala daisy ma uso mo ko ngale ia ku sai foi bala o ia le ele fanga lo ino foi ele ia fanga o po alo e faz como lava ia Foisia ba wa foi vai ele o caco mafuta ne fia o ka ka calo ele ao fa mais se ele tua vai ele lo quer ia a wa foi ele para o ia ele tua chama com fam kalanga le fa foi ele ia fa dai Ai. Ya. Ora le koe. So ko ia le vai ko mo aroiga. Ora le koe si foi se makala langa e pe ole. Upu le mako upu mana se pa. O ia foi malangi fa singo ile. So mana ka ko mafta. Dai ngau ma e ngai pai langa. Uma mai sau eu penga la ngwa ta ya ngai ku fai le ku lami le ku sama wa le foi se suka o sa sau mangia fa ese ni aso marka ko mafta ka ko ai ngi ai ole fika lai ngai yesu yo ko o fai uma la maso suafo Yesu aka ki kiro na i te kalenga le Yesu o ma male o kanga wenga la so ni fa kai kele fa mai upo e fai le kule se o malien papa ngala ngala o malien papa fa ko ko nga kama la ko fa ko pu ma fa ka mali ni e fi marka ko Wa tiki foi mea ngau whalongo iai mea wa uwa ai ai laso ni. O mulinga nyori au i foli. Whamaila ia la upo singa e. I la mawaenga marimari e koa ingo la koe fo i tengi fu. Mai leo singa o lau. Lupenga whalele le whao maa oa. Lau kalonga ko koe le fusiloa.
Malawi ang whaka le vasa no loa. O le au Foisia malau wa au kongu si o le lau ke whakopu malau whasamoa. Le lau e Foisia le lofi lima whale poru le ale lofa. Fina ngalo fo le nao le atua. Ia tātou whialo no wha. Ia tātou whialo wha. Lau papa i maru atu le nea whiawhi kusai mai tātou mawhitanga. Pere leo so manatu. Le o musu mai le tina ia teisi ma. Tunga mau le iloa mai ia nei tātou. Whaaloalo mawanunga. Ia wa uma ona tātou sila mi o ia. E ofo le se leni le nei. E se taimi. E se taimi ona tātou toi mawhita lea. Ona tātou ndo o ngā whaaloalo lava mare ngā whaafitai. Teisi, you want to say something? Yeah. I'm speechless. But we've been through so much, all of us. And everything we do is out of our heart. That's what makes us unique. Is that we give from our heart, we support each other, and it's been done time and time again. Well, I don't have any of Foisia's children here because their father's last wishes that he didn't want to have any Samoa and anything like that. So I said, I'm going to go ahead and call you the families because I know what we're supposed to do. And I'm not going to disrespect anything that they want. But as we're the siblings, our parents are gone, their parents are gone, we are doing our part to represent our brother. The kids aren't here, we're here. We represent them. It's just so hard for them because they lost their mom, now they lost their dad. So that's a terrible shock for them to adhere. It's not an easy thing. So we want to lighten the burden and deal with this for them so they don't have to worry. They just concentrate on their dad. Take care of his repast, his services, all that's taken care of. They said they want to do that. I said, that's fine. And we'll take care of the family. Everything that we bring today, they want to return everything. But the way you came, it's impossible for me to return it. I'm going to do the right thing and figure out what's going on with all these finances stuff. And then we will meet again. And it's just the Iaconas, we can't keep them. So that we honor Foisia's wishes. The Iaconas, we're going to return those and leave it for our family stuff to do other things. But this, I want to go ahead and accept it. I thank each and every one of you from the bottom of my heart for showing your love to our brother. He's our oldest brother. He's done a lot for us. And you guys all know him. He's a man of few words, but he means a lot. And every one of you that are here today, thank you so much. Thank you so much. This is what makes me live and go on, is knowing that I have family and they care about you. This is true family. I don't look at the looky-loos, but the true family is the one I always want to be around, and I know that's what you guys do. So from the bottom of our hearts, our parents aren't here, but they're here in their spirit. Our sisters and brothers that are gone, they're here in their spirit. And I'm sure if Foisia is happy, he's with Pekka, that's what he wanted to be. He wanted to go. And you know, we don't know when it's our time. It's hard to accept because our brother was healthy. Losing him so suddenly is a shock. So we just want to honor him and thank you, family, so much for being here tonight because it means a lot. It gives me a reason to keep living. So thank you so much. Yo, tonu malama le vai ngol tātou mawhitanga, tātou no poai. Pe o ko le tunu we, si le mo ko le pa o le poai. Ai. Le si mea. La sunga antu ya pa fai no sunga ma fo ta moli pa yo ai. Pa wala talo ile tua. Atu mo atu pono manato le tu ya tua ya te oi. Wa fia ngai mai ngai vai fa fo mo le vai tonu. O wala unga o le nau le to pe Tudolo awalin na ulit suwete tudolo so ya awalo fia nga edi mainga sama ni le tuo ilo funga at ya ola peta to me ai ta to pumpu wa ta to me You ready? ya Prepare for the food. o fa na sa to me Bali kulele tama Ua maso mawai mea lele
Amen. Ya, ako wala lang tumoktan.